kumanina makirira Mwathani ukimahonokia makirira Mwathani ukimahonokia my sister Ruth wa mamu rwebaro mono itora ria ni neve na netoko ineirwo ni mundu gwitwo Samirongo na Ezaya Ndumu rwebaro ni rwo rwatuhingurira tabarira ya gucanjamuka muthenya wa umuthi tukira Ngai agatuiguira tha agatuhera mehia maitu atuiguira tha tukamwitikia agaturathima. A very powerful song. Mimi napenda huo wimbo. Aikorwo ni hari githuri kiaragio guo. Ndirehoka wi mwega na Ngai ni akumenyereire nie ndi mwega ngacokeria Ngai ngatho. A very good morning to you, my dear. Jumatatu ya the 27th of January 2025. Mathaa maya ni magucanjamuka. Kumania riu nginya riria ciri handa thaa 8 tugacanjamuka. No mbere ndaya tugacokeria Ngai ngatho tunyihite na tukanyiha muno. Ni tondu ni atumenyerera weekend iyo. Muthenya wa umuthi atuhe muoyo. Muthenya wa umuthi atuhe mafanza aitu guku Kenya na kuria na Kenya. Muthenya wa umuthi atuhera mehia maitu tondu turihia kuna. Muthenya wa umuthi okumagara no coke na wone wethe umathe wone kana wone ugima mwega wa mwiri twahoya favor na gwitikirika na makiria kunyihaga 2001 for good morning nimekumiss oh my 2001 pale kwa SMS Kameme FM official fan page on Facebook WhatsApp pale kwa digital wale wanatusikiza online radio wale wanatusikiza kwa Kameme Kenya we diaspora fans thank you Favor na gutekereka kiumia giki Ngai gutugitira gutwenda guturathima karibu sana idhaa ria mbere tuigue kana kundu guku gwi cai ndakora ningumicite au muno nigukwirite ningwendete hau ugakururira makiria ukurure vio idhaa ria mbere tuigua kundu guku gwi cai twegagura idhaa ria kere ni tugukorwo twina mawakiri Ndegwa Njiro akirikia igoti-ini tugukorwo twina wakiri ogwitwo wakiri Harrison Kenyanjui muthenya wa umuthi ni tugukorwo twina wakiri wetagwo Barbara Kawira Japan handu-ini ha wakiri wetagwo Adrian Kamotho tondu ekundu gwetagwo Mabatha Dr. Adrian Kamotho ekundu gwetagwo Mabatha na oho ni tugukorwo twina wakiri wetagwo Kang'ara GN handu-ini ha wakiri Borwa Macua igoti-ini ni tugukorwo twina wakiri Kang'ara GN wakiri Barbara Kawira Japani na ni tugukorwo twina wakiri Ndegwa Njiro wakiri Harrison Kenyanjui. Dr. Adrian Kamotho, thank you so much ogututhikiriria we Mabatha onawe thukume gukumia wakiri Borwa Macua onawe we igoti-ini Ngai akuhe hotani tutwarani oguo nginya mathaa maria makihingiriro na haria tukirikiriria na ni njui ni tukuona ndagika cia gukorwo tukirathimwo kana tukiririo cia kiroho o ndagika nini tu na Pastor Beth Wachege. Hiyo ndio mpango ya leo. Thank you so much. I wish you a very very happy and blessed week ahead. Na niye jetagwo muthoni wake Roba. Good morning.